Good afternoon. Nakaturog kayo. Good afternoon. Siyak ni Rupo Abaya, 49 years old. Apayang katawa kayo kakasya mo ti uso dadagito yung nag-share. 49 years old, 50 ton dandani akto ag-retiren. Ngala kuna natin instruction dito yung liturhiya tayo, ababalaangan nga homily kunana. Ta nagpipintas mo dagitoy sharing dagitoy kakabsat tayo palakpakan tayo man ida. Congratulations. Thank you for sharing your experiences ken oreda kami natukay kami mat iti dayta apadasyo nya iso nga manipud tatta kada Domingo agyasay na konti ag sermon. Anakon nga ag sermon ta nalalaing ngam siakon nya. Umunalaunay kakabsat no tingitingan tayo amin dagiti readings tayo agraman mo di apito nga balikas ni Apo Jesus. Kuno saggay saan tayo nga isermon data di kasano ta makatawan tayo adyo nga agsasao niya. At idog ngam adu dagiti mayat nga pagpampanunutan umunalaunay kada kayo nga haan nga taga ditoy parokya nga adda ditoy tatta. Thank you for coming. Kadagita imay nagdalyas at nagpilgrimage. Nakapicture man kin ni Father Wano saan. Tadapay dagitay all the way from Kalingan sa Piman. Kay imbagak tatay nga andak man pay lariribukan tag panunotak kunak. Di ko ang napaka nakapanaw ng handapay nakita ng adoti kakabsat tayo nga taga Sabali. Thank you for coming. May saman ti kayat ko nga ibagati dayto nga gundaway. Kalpasan dagiti sakripisyo tayo, kalpasan dagiti amin nga inararamid tayo, kalpasan ti may anyaman nga napasamak kanya tayo, after all those sharings nga nagpipintas, agraman pandemya, may saman ti kasla dagup-dagupag amin nga ibaga daytoy, may ay daytoy laeng nga balikas para kin ni Apo Jesus. Thank you. Agyaman tayo, oray siyak personally agyamanak. It's not because of my kinakapsot. Haan nga gaputi kinamanagbasol ko, haan nga gaputi kinamanagbasol tayo. Tamabalin na tayo nga isalakan iti pitiklaeng ti ramay na. Mabalin na tayo nga isalakan iti sabali nga wagas, ngam pinili natin nagpakatao. Gaputi ayat na kada tayo, ibimma ba, tapno aunan na tayo, kanya pa'y lati maibaga tayo no saan a thank you. No dagupan tayo amin dagiti inararamid tayo, dagiti inented na kada tayo, kanya ti maibaga tayo, thank you. Uray tata, apay nga dakad to'y, hantay nga tangag thank you. No nakubid ka kuma, awang katatandapukan. No may saka kadagitay na atake tatang, ka nakako dito'y, wano kimaro tagawt mo kalimtag amin nga pangam kada, kakaawang kato'y nga gundaway, ang kalatangag, thank you. Damir pa nga dati dito yan kakabsat, hala kada kayo mat nga agbuy-buya nga mangururay dito live streaming, no makabuya kay pala ang makangag kay pala ang kakabsat, may salat ibaga tayo kin ni Apo Diyos, tiyo umay ni Apo Jesus kada tayo, thank you. Anyaman, uri kitaan nyo dagay experiences da, nagdadagsen, nagririgat, anya na ganan makasahairi na dagita nga padas ngamno kita umpay laeng ti kabuuan na in the end anya ti bagatay to pay laeng thank you. Ori kada kami mo idi pandemic apay ti kunayo iyang angaw ko lang nga matay tay to amin uminom tay lata ti ginen tapno masukal day ta virus kung kunak ngam apay nya mo nga nagdanagakmet. Gasam ta kadamdamag ko, spiritual director ko, Padre Gilawag, idi seminarista ako lang damdamok seminaryo, iso ti spiritual director ko, may sakano mga natanggan ti ulo na, haan ngagpes-pes mas. Di ko ibagadan nga nakubidan, incremate dan, di mo, jak mo mabaling apan kitaan na ta, Ilocos Norte ti ayan na.
with all the amin manunga ilit labsam nga pang kukuan da kanyam, pang check upan da kanyam, kemadi kakadamdamag ko. Jadi kwan ti maysa nga nang inspirar kanyak ti panagyang ko dito'y Sibilya. No apay nga naadda dato nga simbaan. Nga iti kangitingitan ti biyag ko nga maupupay, agsursurrender, maababak, idi umayak ditoy. Isupay ti maysa nga nang papigsa kanyak. Tinulungan na tayo, idi kwan kunada na COVID asawa na. Haan ko nga panawan, Father, kunana, masapol nga kabalay, nagkabalay da, haan mo't nga naalisan iso nga, no COVID ka, haan siguro, kunana. Pagamuan ta, idi ko an limaing ni asawa na isunan ti makubid. Kagapo ta, mabaling nga baybayan nga kasdilatan, napangkulinanaan. Nagkumpisar ka, haan nakakumpisara kon. Linanaak. Sada in biyahe, ngam da balikas na ngam nakamulad di panunot ko kunana, okay lang nga matayak apo. Ngam kas anon dagitoy ubing ko, kas anon dagitoy anak ko. Nari na akong da surrendering, ijay puso na. Awan ti matay ko nak denial jeri nak haan papapigsa awan ti matay agkakadwa tay tulat tangam deep inside aglulwa de jeri nakon jak kabaulanan kasi mapukawon di jay maysa kadagita nga gundaway kaiso ti mangpatpatibker kanyak. Timawag ti RH ko nada, Father na pamuli na naan ay kaya inya pa mo pinulutan in anoint wan nga madayo ako nada handak nga may sinuab nga dagos kagas ano maano tam garod ta adayo 7 meters siguro kung kunat nga mayat ko lang handak nga umaisuab di ko nagpositive na panti Manila tumawag narigat apo kunana almost million ti magasto idi ko ang kunati RH umay da ka iswab agdanag akon umuna numatayak kas anon ti parokya may kadwa jak kayat ma ospital apaya dakam nga pamilya awan ti hangkam mahilig nga ma ospital apaya haan nga di hammi kayat no di awam pagbayad mi tati ars da yusis ka awang kwartana pag pa-hospital ti papadi isong agkaraungkel lagi ti papadin no siyak ti hospital ka matayak latamutan sayang da kwartakin talaga nga awan kada kam nga kakabsat awan ti mas ospital kanyami hammi kayat apaya umuna launay awan ti makorkwarta iso nga dakam nga kakabsat sinursuro mi ti mangagas ni ading ko nagbarkes ka rukodin na ti nalaingan hanggang mapan gumagatang ti ointment awan nagbabasel ta silang mo dahil tila nangisit nga pana iti-riter mo maya tumanan ni adag sakit tangipan mo ni ading ko adari tay bunga nga pan na ipasok kanana jay tunukan adag tinag nga igas mayat tumanta iso nga hangkam naruwang magpapospital apaya awang garod makwarkwarta kin kabuteng ko ma-injeksyonan ay kararya ko ma-injeksyonan gasan pa imagine pa imata piapay yung matagbat kada makumpay at least hamuna pakpakadaan niya ngam da urayom nga datay ko na ay apo jakit kitaan orino alaen dak ti dara jakit nga kitaan iso nga kabuteng ko iso nga da kami hangkam naruwam nga agpapa-hospital sa di ti danagak idi umay da ka iswab test Father dagtadan sumungad dan dagitan nakakasla astronaut nga talaga nga nakakuada nga tipagnada ka Diyos ko matahayak sa hamutan madanagan ako iso nga rado jati kunak kas ano no makubidak nga agpaiso siyempre no makubidak hala umuna o mapagpa-hospital no maawanan tigasat dapuak nga agawid handak pa'y makita dagiti kabsat ko maigay niya na ganan, may kalukas ano ti parokya. Te may kapat nga kabutang ko launay, Diyos ko iswabtes da, kastoy lang rin ti agong ko na laulawan tumanan, kana, nga sa mata ko rikuran da, kastanay. Soryab nga rin, sa danto pala ikuna, di pati pa kadanagak launay. Kasi na, awan lata talaga limawag. Ngam ka kinagpaiso na kunak kanya da idipimanaw dan anya nga ruti maramida hangka nga makilang hangka makipulpulapul ka dagitoy kabalay mo kunada hangka makipulpula nya ti mabaling ko agyang kata kwartong pabalunan da ka
Anya nga rudan, mabalinak nga mapanji baybay, won. Napanak ijay baybay agmaymay sa deja apang kupit picturen dagitay taray-taray. Magagpalpaltog iti bilit na piata sakbayak nga matay kay peng umuna si da kayo. Ngam na dejay rinak, mapukawan ak tigayam, madanaganak. Hindi talaga nga na birok dejay papapigsa ak dagiti kakadwak, handa mo makita bala kabalayda, tadadat handa mo makita pamilya da handa mo makaawid. Kaya ginagpay sunay so dejay ti gundaway nga ibagbagak met. Napaya apo binaybayan na kami. La surrender ko aminan. Kunwari ko natayo mo na kadagita mama ited ko di kararwa kung kunak mo angam ti saludsod ko idi ka apay binaybayan na kami. Dejay ti panunot ko lata idi apay kaya na kami nga baybayan. Kalpasan dato nga responsibilidad nga sasangun mi. Kasangka dayto nga misyon nga inted mo kada kami kas talakadi day talakadi virus nga makita ti mangustel kada kami. Di ko nadaman ilabas na nga natayon. Ita ni sango ti ita barangay hall. Linukatan dala di ko apan day punpun handang indagas di balayda agladladingit di balayda. Agladladingit di pamilyada handa nakita. Kependi ti maudi agundaway apo oreble samlaeng. Awam mo dagitay pang pipiik kada dagitay antiparra ko makadong kasya nga napanaklat ta. Kati ko apay iso lang ata dayto iti pakatayakon dati panang bendisyon ko ti nasagraduan nga bagi dayto kabsat. Medyo 3 points din tirak tanong masidega ka baka medyo ngam adda adi danag. Kaysa ti kong kunak apay baybayan na kamlat ta ka din. Iso dyan no kung kunatayo nga di kararag nga Diyos ko apay abinaybayan na kayat ko abaliktaden tatagundaway. Di bagbaga tayo nga Diyos ko apay nga binaybay anak, di bagbaga ni Apo Isos kas nakayat ko nga baliktaden tatagundaway. Agyam-yaman ak tapaya, haan na tayo pulos binaybayan. Uray na igamar tayo tibason. Habang nga adakad to'y tatanga makikaykay sa han nakapulos ng binaybayan. Nagado nga pimusa ita Amerika kadako ha nagado rinibribo ti mas grave talaga nga kalyundan. Kadi pagyamana mo apay nga da ka pay laeng. Apay nga ag-share ka pay laeng, apay nga agkanta ka pay laeng. All the way from other places, umay ka pay lang makisiman dito'y nagdakkel nga yaman ng tahan na kanapili ni patay. Ala ka no laglagi pendaklat ako mamutten no may sa ako mamagkadagiti pimusa ko day di Father Rupo lag itugtog ka landak ko mamutti kandela tata anyang ordi mabaling ko nga magyaman akta ni adak pelag ti sanguyo habang agkakadwa tay pailaeng agyaman tay pailaeng iso ti kunak ka haan na tay pulos binaybayan niya po Diyos haan na tay pulos nga kabailan nga panawan. Haan nga pulos nga maragsakan nga makita na nga agtutuok tayo. Uray no adda panubok ti pamilya, uray no adda diti hanga pagkikinaawatan ti pamilya, uray adda nasakit nga padas tayo itibiyag, laglagi pun tayo dita, haan na tayo pulos nga kayat nga baybayan, haan na kayat nga agladladingit, haan na kayat nga agtutuok tayo ni Apo Diyos. Isungurod nga bimaba akas tao gapo kada tayo. Isungurod nga kunaktata dito nga gundaway, no pinili na kapay lang agbyag. No addapay la pamilyam, uray ka apampagyaman mo. Nagdapay la kabalay mo, membro ti pamilyam nga, kadangdanggol mo, pagyaman mo. No addapay la isa mo, pagyaman mo. No adupay la isa mo, nga puti kinarawat mo, ka matatake ka, iburay mo. Nagyaman kang daddapay. Kung napagyamanan tayo, kastoy pa ilati celebration tayo, nagsyaat. Ang kadagita nga, magubgubat nga countries. Anya ti celebration da nga ruti, kastoy tata, kakatoliko da mo ti daduma. Kasano nga ruti pa nang rambak da? Iso nga tatapay laang iso ti kungkunakon ka, haan na tayo pulos binaybayan, uray no adda panubok ti biyag tayo, nga dahi ti ag-surrender tayo, nga dandani tayo, mawara pamilya, no nabuo tayo palaang, agyamang kan. Dahi ta katataom nga namin, ano nga na itublag nga to the point nga nag-surrender ka.
Kiinakop na kapaylaeng agyaman kan. No aguyag kapaylaeng kunam agyaman ka ta aguy-uyag ka ngam DJ bangkay ka. Kita ikit lapot am da di maalisan. Ganay pagyamanan tay pala DJ. Aguy-uyag ka amo nga si bibiyag ka ngam DJ nga ang kaguyag ka na nya ka ngarudan. Iso nga kung kuna tayo kakabsat daytoy sa marina daytoy aramiden tayo ka uray ni Apo Jesus ka wen nagtutuok iti cross ini inarakop na dayta haan na tay pulos nga binaybayan man dagiti adalan na imaginem niya tinalikudan da inlibak da no bimalis ko maisuna ay makamuki mo biyag yun ako na ngamahan inarakop na tapaya ay ayaten na tay ngaron. Nagpatag tayo nga rod kan kwa na. Uray nyo tinalikudan dahan na tayo nga binaybayan. Iso nga tibay may sa lang nga rod nga sa utay kumatatan ka. Dahito nga ramrambak tayo agyam-yaman. Iso nga mabaling ko mga ibagatata. Apo Isos, iti kinakapsot ko. Iti hangkupan na kaikari. Kadagiti haang ko nga pa nagseryoso. Kadagiti nagkurkurangak nga kas anak mo ken kas padi. Kadagiti gundaway nga hangko na itadti rupam kadagiti kakabsat ko. Numampay kasta ay ayatin naklata, tila ibagaking ka, agyaman ak unay king ka.